خبركاري شاكا مليه وحوالي من هوا اشتاري جديد منه ونحمل خير وخشياته يأتي بكناوي هوا نبيجم ده ونحمل راسية بخيراته وهم خد يبرسل هم نميمان عزوان يميلوا اشتاري بيشين أم خد يزماني كل نجبر لوحس يك نوانا ناخذ نابج اللي تساجي من حمل خيراته وجبنا مجي وقوم بريجي وتبو أو السر خبرتي بلاتفورم زماني كرديبه ودورجي حبيتني قوم لعنقرة بقاتي سياسية كرنا بدل حقواده مهنكي أغلبية بدن شاقة مليوف بدن هذا البروجي بلاتفورم لما داويده ما داوي أم أقول راس تابجي مل كيشيب مرديني دورا باطلاني اللي ودورا السمسوري ما تمثيلية إخوان أذكر يعني الشاخ إخوان كرديا يبيج الشاخ إخوان ما أذكر وقتي وحتاج مهات ما قصد بو أم بيكاتي خوشي فرحتر بكن ما مردينجي وباطمانجي وسمسوريجي ما قصد بو أم سازية سبيلجي تبدي خباتي بكن وحتى أنا هبالي ما يعني دوري ما هيك ده خباتي قالت باش كرنا اگر ام جمهوریت دست بکن ویده که بی باجاری مثلا چقاست سازی سویل هنه به هماره حوالی مهدیتین چه کردن سندیکاره باروره به زوار بجم کمله گریسکاره به کمله مافی مروبان به اسنافاره و بقلق سازی سویل را جبین چه کردن و واجبین او راپورجی حتم جمره یعنی بی هوایی پیوندی مجی و شاخ پر مجی فراتر بدناب نابا خبرتا زمانده همان تشت حوالی مل باطمانی جی کرنه ریه جی کرنه لوده که جی روز بروز حوالی مل سازی سبیل دبینن درن عند زیاره دبینن از بجم کارکرا سندیقا کارکرا پترولی شا باطمانی گویا دیگریه جوا بخصنی حلی کبنه یا علی سندیقا ده مثلا حوالی او جدیدتنه حوالی می بیرکی و ام درن کیده جی بيش باك بيجن دافازي ودافازي منه يعني ما في زماني كردي شو زماني كردي ما في هي بلا زماني پروردي وشو بلا زماني فرمي دبي امبورنا وبشكلتي اول يعني كسي حتى انها يجوا حوالي مهديتين مباركنا ويجوا مش مباركنا كسي نقول يا ابنا ما فكر روايه ونحقي ولا يعني اجي نشانه ابو براستي بس زمان جبو هم تقدري كردي وهم جبو ملتي كرد وهمجي جبو مثلا ما في مروبا وقالك تشتي نجي يعني فرصه زمان فرصه سركه نوا كل هذا وقالك نمشي للسر بينا قاب بيتر خباطه خفرتر بكن وبرفرتر زمان براستي يعني نحو جي قالك يقولوا دريش سر جرينجيا زمان ببين ازبار محمد بهش من ديدنا لدبي ام خباطي فرب ام خباط جبو بفرب بيجي دبي ام شكرتيا هدو بكن دبي ام الكاري هدو بكن دبي ام هبش بن دبي ام تشتي توجك وزياده درناخين بيش بيتر مسألة يعني أساس مسألة أن داخلين بيش أو شيء بقى من وجوه من الهب كلية يعني زماني كردي تبي بزماني پروردي وزماني كردي تبي بزماني فردي. نها بيشتي مردين علي وسامسوري البرنامج ماذا هلبت أفجي هي أمل روحايجي شاخ خواب بكن أمل شرناقشي بكن وأمل وانيجي بكن ودورا أمي بين جبهة دو باجار جوجل كي نزيك يا جم قال زور كان زمان أمي واجي البرنامج خينا وقاب أمي شاخ فريق برفلاتير دفرد جلوجو موجود حتاج مروبي جرك مروهش من ديا زمان برسا زمان حساسية زمان هنا سازية سبيل ده بلا بكة وبلاتفورم بكة جيكي واركي بو او كسي بو حز زماني كردي بكن ما في زماني كردي باريزن بشكل اكيد ناب دبن علي كارياوي بكن وبكن وقتي يعني رخصنا كي بو كردها بشتك دواري زمان ده ودواري قلب هست وناس نمان التوحيده مثلا كرداتي ده جمعوا قريب بو شعبي مرولي منره ونب وقت دي يعني تشتكي ولو اشكو عم مشهد دو بخاوياجي مشهد عاجز بخينا ياجي اشكو عم يعني استناد پیشیا مدرخینه نبود چاری مرو لبناره حتیش مرو بخوازه بینا برفره بکه و او هشمندیا کردی هشمندیا زمانی کردی آن ناسنما کردی گاب در که پیش بکردی خبات ما
از نهاد خوازم بحثا پارتی سیاسی بکن بو حتی نها مهدیتن بواره کرنه و نظام بلی پاندمیه ام چون انقره جارکی در جارکی چون انقره جارک پیشی بود الوده که ایگو مدیتن مثلا از دوره جواره بجیم نگو یعنی از چی بود مثلا پیشی ام چون جم گروه هدفی و ما سرقتی اول ویده کردی و بکیرش برای بودن و داخوازی منش خواهم پیکاته پلاتفورمینه و ام چون گروه آواجی و پیشوازی گلکی باش به مرکز حوالی هدفی پیشتی وینا ام چون جم کلشتار بود ای سروکی پارتیا کوماری ویجی یعنی تیرا خواه پیشوازی باش به مرکز و تشتێک مال ور بوتن تشتێک مال ور پێشکەشکردن باوەڕ بکردن یەک تشتێک ژێڕەت نەکرد نەبوو ئەبنە مافێوەیە و گەلێک تشتێ باشی سەر کوردا گوتن کورد بلەتێکی قەدیمە لە ڕۆژهەڵاتە ناوین مافێوی هەیە بە زمانی خۆ بخوینە و گەلێک تشتێ دنی باش ئێستکارم بێژم بۆ گوتن لێ یعنی حەتانها ژی دەنگێکی ولۆ زێدە بلند ژی بیواریدە ژێ دەرنەکەتیە ئەم هێوی دیکن ئەو تشتێک بۆ ژمارە گوتن ئەو تشتێک بۆ وی خۆ پێشکەشکردن بۆ خۆدی وا دەرکەوە و دوارێ پرسا زمان مافی زمان ده او بخوجی هنی پیشنیارا بینه و هنی تشتا کی خروشه پشتی ویناجی ام هردیتم به سعادت پارتیسی رکن وچاوی سعادت پارتیسی جی کم زیده همان تشت بوتن وک شیر دیاول و حلاله کدی قال بوتنی ولوج مرد بیشن حتم قوم درند به مافی زمان وک شیر دایکا ول و حلاله و شیر دایکا مجی هی جنای ربنا دایکا مجی مرمای حیری زانی شیر خوش دمه و ممکن هکن تشنا جواليها بارتي ميتركادا انزلت تسناخي ولو يعني اوجي بوزيتيف واجويجي بيجي تشتكي و نما في ويا ياجي نتشكاوي تنم بشا ميد دوا اغو فيداوي چون انقره ديسا بردف كي بلاتفورم يكون حوالي مي جن اندام نربو حوالي فيداوشي مغوبرا حوالي جيجي نامت هبتري ام بقولوا تم دايم هم زلا من حتى الحمد لله حكي بدي او فوتوغراف نيجاتيف فوتوغراف كي باش به لأن امشي نبو مبخوا بليار دايغو برا تنزلام هاي راستيا مي سياسي جو هاي ندجن جو حوالي مي بارتي تنجي حوالي جن بيشنيار بكيش بو قدري بدريه ده ام دخوازن جي نكاح يا بو بجيب والحسن ام تشون بشي ما بارتيا gelecek از پیشروش یا پاشروش بدین ها سبینی خاش که اینا به پیشروش پارتیا پیشروشی ما هردی و هیئت بوا بج چهار کسا و پاشجی سروکی و احمد داوود ولها جبینی yani duru درێژە پەیوی داخوازی خۆش وارە گوتن تشتێکی بۆ بێژین نەگاتیفە نەتیجە خۆدەیە نەگوتنە و یاری پرسا چارەسەرکردنا پرسا کوردیژی ئەوژی دەبێژین بێت مەسەلا زماندا یانی زمان گەرەک یەک جوابگاڵی پێشی بێت و داود ئەوڵۆ گەلێک تشتێ دیژی گوتن دەما خۆدە وەختێ بۆ چویە باشووری کوردستانê و سەرۆکاتییا مەیوێرێکی دیتیە و دانوستنێ خۆ بوارە بتەتای بەحسکردن از نخوازم زیاده چی کنم حتی یک جوا محرک دوسیا جدا بوانه دوسیا کی می خواهی من دورده او دخوازم می گم دیویژن بلا سازی زمانی کردی به آورکریم و اف سازیج عالی پارلمانتو در به قبول کریم یعنی پارلمانتو بنا بپجرینه و چیکاوینا یعنی بچاوی و چاوا مثلا کیت در جی بگیره و فلان دورده هنه پریتر بدین او دخوازم میجی داود اول وقتا گلی نرید و اجی چیکی معقوله یعنی ولوشی بود از ویژی کار بیشیم و در بیونا جبینه باش بو وقتی بو هات جی چند بوتنی کردیشی بره بوتن سر چاوا و سر سراو و چتی ولو بنزان یعنی جبینه باش بود آد دوا جبینا دوا آگو مکرد به دوا پارتیسی بود دوا پارتیسی دیسا چار کس بود و سروکی وا بود و او جی یعنی تیم زده سیمای کرد بوده بو ناس نگل دوا یعنی کرد می بود ناب آق پارتی به کارتون پرانیاوا او لود بود پارلمانتری بری بود و گله کی صحبت باش بود کاش سروکی وا هات بوده کی علی بابا جان او جی بشداری مبود صحبت خوش ملور جی کرد او جی بیشین یعنی همان چی او جی بیشین مافی زمان مافی کروایه و بیشین د پروگرام مده هیه لی پروگرام خود ام نکارن گلکی زلال بکن مدل زلال بکن ام بیشین مافی زمانی کردی مافی کروایه مافی کرده هیه گفت زمانی دایکا خو بکنیم لی یعنی ام مدل کجا مدل ابکار بینن بیشین مزلال نکلیش بر پروگرام دمرون کارباتش تازیل زلال بکن وقتا گو لازم بود مجی جوار گفت مگو ام
دکارن پیوندی خو بردوام بکن و وقتا گو لازم ده ام وقت پلتفرم شی دکارن دا کاری کرنا مدل آده یعنی کیجا مدلی ده امی پرورده زمانی کردی بکنم کارن بهره هنی خبات آجی بکن نبود ناجی و دور ده هنی کی پرسکری که و ای دبا پارتیسی گو آنی زمان اب دو پرسا زمانی کردی آف فرمی اوی چاوا بد برده سری واقعی نزلاله yani fermibuna zaman و کارانین زمان د سازی دولتی ده وقت همان چتی نابی yani mesela نخوشخانه دبستان گل دغرا کردی کاره به آخرتن فقط مثلا استاتیو زمان فرمی او تشتکدنه دور ده بجی که برای دیالوگ هبه ام دیسا جهت بپرسن و ام بی واریده yani بخوازن بهبر آریکار بن دوی دیالوگ هبه yani دیتن اوا برده yani کوم دوی بجی دوی دیالوگ کردار هبه پارتی کردار هبه هر وقت وقتی بود مجواره بود yani PKT می که پلتفرمی کینه نکینه که آوکلیه که آوکلیه و یک چیز واره بود و اوزانین بود هنگا جوانا دوزا işte partiye meydin kırıp du partiye din hani bu ma او نه نه وده نه گنا ما بدریه ما و بدری مودیل بین بدریه مشکل کسی را بکریه براستیجی ما بکریه که گو پیشی ام چون جم او دو پارتی دینی گو yani کم زده علاقه داری پرسا کردن من چون جوان مجواره بود کرم بکوره کی هاتن جه مجواره بکریه ما مجواره بکری بود و ام ندجی تو پارتیانه پارتی دنجی اوی دنی گو مثلا حتان همنا رندوز مختصیه وقلنا النار بارتي دستلاتار آف بارتي و ای بارتي مجوا داخوازا هفتنا كريه حتى نها برسلامه ندانه رجع بو برسلامه بدنا آمادنا بوارجي ده ببینیم و داخوازی خود وکیلی زلال جوار ببینیم يعني جبين كردي بيها وايد درباسكم الدر بسكنهم هذا السؤال هم يجي هذا اللي كتير زياد واحد شيء مرادون سوشن ما نجي مرادون منو هذا الشيء لازم ما مستعن هذا كمان وشان ببورد اگر او هذه تناويات داوي عبد الدوا عفوا بجالجك يا راتو دكتور بصد دوباره بكي يعني جاليه نجو ما في مثلا بارتي ده تزكي وان ده هي يعني جبو زمان بباريزن درباره كده يعني قاوي كي اوي چاو باويجن دوي واري ده جورا عباي دان قالوا يعني او كنتي حدو بارتي جولو قلتم جو ايمت برنامج مدهي ام خدي ما في زمان كردي درد كردن ما في يعني ما في زمان كردي ما في روايه وما في كي مروفيه دوي بيبجي كرن ليه چلو بيبجي كرن او مدلا و امریکا مدل کار بینن يعني مثلا وقتی بو زمان کردی به زمان پرورده امریکا مدل کار بی ورده ویای نظرالی که از باور نباوتنی يعني همه پارتی سیاسی ده پروگرام وقتی مرو پروگرام که نویسن مرو بيجه ما في زمان ما في روايه بس اوی مدل اوی پراکتیک چاوا به او دی يعني قال كسب سبور وكسب امبيجن ودي وارد شارزانه وكسب يعني دردور سياسيين ودردور روشنبيرن وهنرمندن قال لك قال بهبر روني وقت موديلك موديل رويرو برو كاره تركيا بده چسپاندن يعني دنا دوی اتمسفر سیاسی بو هيا برو بكار بده قبول كرن هلبت بي گفتگو كرن المهم او دبيجن ما في زمان كردي برنامج خدم بيسانديه امي بشكري بينابن امي بشكتياوي ما في بكن وام دخازن كردار رشيد نوا ديالوج eder يعني وقتين تشتيدن دن وقتين نبوتن قال تايبت داوود وقال دام سندني خو وباشور كردستان قال لك جناب دتاي كده نحو جدك الوالد هاي يعني بجد قصه خدار تشيدن يعني بيتر بوزيتيف مو بيجي جوامي ايماجيان يعني أنا بقول بو برسا زمان نشوفه ما ناخذ المسألة دي زيادة ذاك البروجي ما بيتم مثلا زمان ذاك البروجي وعلي بابا جان جي بارتي أواجي دبا بارتي جي همان تشت بوتل أو جيت بيجي برنامج ما ده هي وكسي يقول باوي بوجي وقو ما قلت يعني كسي يقول بري رايا كردي كي ده وماسك أنا أخبار دخلتيني أريكاري سروكن جل جوا يعني سكرتير أريكاري سروكن يعني سیمای ناسکری ندناب کرداره او جی آریکار بود جبو گذاری ام مسئله بچکی زلالته ببی هوایی yani. جاری دامزراندنا سازی به چی گفتن يعني يعني بورا مثلا بالشغل يعني هكذا يعني قابل كي بوسابي عارفه
اری مجواره بود یعنی مگه وقتا به هم بخوازن اف مدل پروردهی زمان کیجا بابتی بکنیم یا جی ام بیشن فرمیبون زمان کردی اوه چه وابه به ام دکارن جوار آریکار بین وقت پلاتفورم زمان کردی درکی وینا مگه اگر بخوازن چیز سیاسی مناقشه بکن پارتی می سیاسی هنه سروکی و هنه برپرسی و هنه پارلمنتری ما هنه واره باقی یعنی ایمت پرس زمان ده امی آریکاری وابن بی هوایی همش هم جیب ام قطعی هم جیب حتی وقت جی تنگ بود وقتا همش برد چون بچه که پروبلم هم یا من میزان از بخواه که زیاد ازان بس ام فرده کرنا شرفان بس سوالی وهبم كلام كده خیلی مکش نپرسه زیدی سر و جارد یعنی سری جوه دیتنا به آب پارتی را وکر گلو یعنی بر این آجو بکر بو برسل نهاد بودایی و دوباره جارد پس يعني أبي ديسا بكن يعني أبي تقوازن فرصة زمان تكبر رجبا همو جلين تركيا جبو رجي أمي بالبارتيا دسلاتار جي تكبر تكناري جبو كأبهرديتني بكن جبو كأم بيجن تاخواسي وبيجن مو تشج دستنا بي أمريكا يعني كلتي امكان بي بيجن براستي ام جدد جان دي بيجن نبو ام سياسات كله بردا وردا هر ايما ام دي بيجن او بارتي او بقازم نبينن ام هي دافاز ليه هنك مثلا بي والده هنك بارتين هنا براستي هديتنا مبواره وبتشكي قال لك نقش يعني مثلا وقت يمهر بقاز حرز ما بشكل ياجي قلتني جرانج برا بيجن ام بوار تشهد بيبيني يعني وقت ابو اتموسفير وهذا يعني بارتي سياسيه بود برلمان التمثيل هو هي بود رأي بشتي ده رأي تركيا ده ولاتي مدى وفلان يعني بدي نام بدي ناس كاملة بدي برنامج أبي وانا ببين شو ما نبي أبي ده خلاص يخوض قالك زلال وابو حتى أنا هم قلتيه وابو حتى أنا هم قلتيه شرب زلالي أمدرم كده همان تشتين بيجن يعني شوف ما بعمل خنا بيجن بقوله ببا باشا ولا نا أنت بيجن زماني كردي بيبقى زماني برورده زماني كردي بيبقى زماني فرمي يعني لحد اليوم عين تشتي بهذا ودي بيبقى السلوغان اللي كده وحنو على السياسة اللي بيبكرن تبي أمينا دوباره بلكي هني لازم بقول سريع كذا بيجي بكون بمسألة وأنواع بيجي يعني زمان كردي بيبقى هجر براستي وبراتي دست بيبكر وكبي دست بيبكر ومسلمانتي ونرخي ما في ملوبا وانا دست بيبكر في شيء زمان دست بيبكر أم بلاتفورم زمان أم بدعوي أولي من سياسي وكردي ذاتن دانستنده واب هنا أو فكرة وهنا أو تمثيليات أو دكان لإما دوالي زمان ده أم هبش كنا بهبرنا أم إما حماية يعني الصديق صد ملتي كل ببين أخبازيرية أم بناد سازية سريج جدا دبينن والبارتي خوي سياسي دجان دبينن تو بارتي كردا قو بيجا ولا أزنا لقال زماني كردي ما زماني كردي أزنا خوازم قو بيبت تونه يعني أم ببردا ملتي كل قال كل أم تمثيل الصديق صد أم قال كل تمثيل ما أم تشوار جربوا بلي